Kwabade Badwam TV so Badwam bre na asoe na unim se bosumi aka ne fuaka kra bi na ne de kwakogu ene akwakọ the 24th day of March na je se aka na watch pepepe na je se ye de bosumi no egu ne sa otwede amponyankopon ne adini sanse brunya chi bosumi miensa na ye da so tenkwamu igusu a ebre mu odin de nenso nyankopon ame ate ase so omma de bro yeso ema yeso nti eya na obom mpaya ofutufo bi beka se you shouldn't pray for an easy life nemum the fortitude the strength to overcome hardship ni bibia bebia no nti nyankopon yesre ahomere mu ahoden se betimi de agina ndra na me no bi di nkomo abuche se part of Europe say oil kra ho ya eden oil cooking oil anwa omode no aduane say Ukraine for no nso mo adwuma titru pa mo ye pa ne sanyema no ya nti babia wo bia no na wo bompa okodu Nigeria se meka so mda so bo atwede ewo eyefa ho ye de ye bito ensuso ne bo no na Yesu che se obia ne hawo mpapa ho nwumbi so obia wo de ha no obia ni ho ane ho aso na kwankro nti se tie bia no na mpanimfo so wo kure mu so no madama monye de etene de be me ho ha yen munsusu dwen mu ankasa mo ho na monwe omanfo no ene ye nyina nim se yewura kan oforiata ene obekasa after ye retreat omkoye wo pediase no nti hwede be free maba anapen komo de bebre ho anacho ababoko de nyo nyankopon adaroma ya ka enie na bosumu we wawo ewa emuwa se asaka na watwe ntini ye hwani mu but de ye beko de bi nyaboche na watwe we kogu a asaka na watwe bi na watwe wi aka na watwe besim na bosumu ne bewu say February 24th into the 7 days ne ka ho yeah and so mo fa 3 days nko ka February na no 31st ne hu ni say 28 29 ye mfa nye hwe ko ya na abehye we nim nyankopon yije mu za na te unim ze HS anso na aboa ukọ eye amanone enkro ni bi so azise a awo ni firi mu mawia na hyase ye bo awo dia manfo na nse ntem no unisika na awo de enye ize enti na enum nsem no ana pe de bonkrata na ba ana chwa ba obehase na fe ya bo so tew na the chronicle de obokrata enie na o say yes yeti sika so nanso accommodate because of sabotage attitude of NDC kwatafeto so do 9 no Ghana mampanye se campaign bre no kan we be se ho anie yeti sika so enso accommodate ampa wogitum se sika de yetibi so nanso amanyokuo bi na sabotage the current government ama adwuma no entumi enkoso se de wo se kom the big one here we chronicle anim o see police training schools restructured. Tese person okopo se adwuma kuo ni mu na wo ko ho ntete yesu ku no a enye sese bi ekwan so gina ho an wo mo ko kire wo sese ye befa wa counter terrorism se atuato dom bi person obeto se o my Ghana so ho ntete ye wo mo de be ma swimming enti so ya santini te se me ya ye di nsuo gu pan mu kura wo ntom no a na onye wadwen so obesua nsuo mo adwade a police adwuma no emma ho esan se swimming ka ho bi and afa traffic management e de enim dada no se mu gina kwa so hwe ma traffic ni flow no e ka ho bi motorcycle riding doni akokodu ade betwi motor a se o mo de aka nhyehyeye ne ho public order management and a prosecution in court ene afoforo bi se sa na police training school ne hyehyeye no akoye e wo ho no na Ghana man padi kwara de se mo to jo se na ban no economic crisis a ye wom so o man no omo de dem egu akwa no nti de ne ye hwe kedofori atanim o my Ghana photo samfo say enhyehye no omo de egu akwa mu no review no ebekọ say enti we ni nsema gudu obi na the chronicle na wo mo ede aba enti e fa daily graphic okuni ne de na to aso a o say missing children on the increase in Accra esi say nkra ha nkoda yira e kosoro papa katafa to so du nsia no de sa 7 na to 20 wo ba mo ni nkono esi nkoda yira no man home so nti e wo daily graphic daily graphic so onya tabrisa ti said Adom waka e say edem trudo na e-service opportunity to tackle corruption graphic MD and also this same way to dra said ye ne ye de bibia pese ye de fa abefo kwantempo kwa so ene o card na o de atua online ne ho keka ho no e ba sa sika no enkonkodi obi botom obi nkohwewanim enkobu anichi se wa ma me bibi nti adwuma no mehwe so nyama onya tua e-service no de na je se onsaka they also onsaka dream the nekita hye nim na the big story will daily graphic and the measures to restore economy to pre-COVID era Oforiata unveils key policies today enti ekwa be fa so a
isika sem be gina yie te se de na igina ansa na coronavirus beba no e se ne o men foto samfo yi Kanu Furata e bibie nuoma so adwene a aban afa agina ya aban na sie yununu na adwene mu fa sika sem a e to ape no ho no de ne nsaka no wode eba betudwa nti nyina na ye watwene yim eja yese etwonworo ya yempam ne danta okopam anhwa bia na etwe no so chen no ana se ayeketekete na ehehemu oti ase ministry targets $2.3 billion from tourist attractions in 2022 na se ene insrahwe dwumadie mu no aso ye hwe insrahwe de ababetudwa se wonu mu hwe se wanya kura no America dollar no opepepem mienu echiri pom yensa 2.3 billion. It's quite a huge money. Yes, Kakuma. But ye tu eni me ye benya chensa. Uko Dubai say tourism nti no mote baby. What I say tourism no na ye adwuma omo oye no all right there but investment o my tourism nti no obi anya holidays a me call holidays to Dubai me ko Dubai nti Ghana so de ene be ya me ko Ghana in fifi mo baby na South Africa so je wo mo pa tourism ho you say Kigali and teams akese wo England we no say visit Rwanda. Yes. Tourism. What I say? Nti Ghana yemi enimre na ye oniema bebre wo hanu a ye bitime di so mfa so. Ye year of return we ye. Pese le exiko ye wo mayi mu. 20 enu mum de me sure say COVID ne ka ho bi because omo ye after the return enso so ananka omo be project na kuntunkuru wi obesinsen yi ko. Na yankase yaboa ye ho de. Nwanwa. Ye tourist site kwan ye ko ho nyina anye. Nwanwa. Kwan ye ko ho nyina hwe mi krom bonwere mi frebra. Wo firi mi krom na ho ko bonwere. Kwan a me kwanam ka se adwon wu ye ya mbesina ko wo no yi de ko mbe ye kwan no. Me say Dabi yamfa ho. Ma chamo fa bonwere. Ye kofa ayi mampontin na ko. Okra de no ma so mu gu but enko ba bia. Na nansen o ma ye free adwoso. E chan kromu a de bese ko gabin. Enti o se ko pa no. Pa bonwere kwan no. Enye o. Omu gusu before 2016 mi so omu gusu but say they say to fa obaka se enye kwan no. Enti omo ye ni say nko omo nye mfa ho. De ba bonwere no kra de meka se ye kakra de free bonwere kwa bra. Eni adanwoma se baby a Roman fo asore ne wodo ko fa gidim fo ko se enye enso ho nyina na ye nwini kente eho ya abrofo yi omo batumi ba beto kente wo mu ko me ya anwene ato omo nsanka efe kente dan ho na nke ne sepe ntobi nya si o se me ko we kente se de esi nwene no enso ene kokohwe nokre ya de wo se ye hwe baby a ye wo tourist site bia no omo akwan de anya bibia omo akwan de ena se ye okwan bi na se meti se kwawufu ani abrede ne pese omo ye airport minimum airport no mo use airstrip o eno no so ye nyoma wo se ye me adwen ko se ne helicopters nkitu bi kura na ye bepa a ne nipa nyina na ye omo pese omo fa fom ne nipa no ba otu ya atwan se bo nyira wo kan na nkwa akosi akwa hwede wo wi ya emfa ne time be abrofo pade a okọ de be ye nka yedum nti no mo pe bo nyire ba no nti ogina ho ane anwene ne atwero didin agu kente ni mu ma ban ne no de asen de kom esen de kom odu aburuchira o maso bia yes I got it from Bonnyere obi ko ga Bonwire I got it from Bonwire ene de udima okru o say udima okru se na brantira mbae wati ye ba na o man hina bu ya fa so ade o ka lukrom de sa ene ya so ye ka lukrom de bi o de to aso o se lukrom ma ye o fa no ntwere ho na me so me nwiri mi kuro ho ye nko Ghanaian Times do bokrata na me de to aso now the big one was let's establish investment fund for free SHS. Dr. Steve Mantiao and our workers no no ye encourage public interest and accountability committee no was say ebeya nko my Ghana ye fan go no aye wo no yenhwe na ehu sika no yemfa enye investment na mfa so beba ho na sensi ho no yemfa emo free SHS ho ebra na Council of State members so na no odan hwemudi e course omudi atudwa se esi akatu omogye no wo mo teso ha mo nche mo aduonu 20% no mo de aboa oban no na wo de atoto niema na eno na matete se dom kuma no so mo nteso de nteso chena ana ye nsem keka keke ja amo nti o mo de no yenhwe de be kwa kosie ekwom na kakra no onsa nteso de yenhwe se ja mo sofa na aba ne sofa na nka aye kama ewo eho no mo santi land minister so se wo hwe se Ghana betumi abaye mining hub ewo Africa ha ono so ne de ni tirimupo eno no se Ghana ye bebi etu fom agudie ye bebi etu fango ne sane ma na Ghana de ye bo a ne se ya sore eno ne hyehyɛ ye wo mo adigu akwam nana
Yemfa daily guide name pija mu nko kofa kase no na daily guide say fertilizer plant construction in Offin na wachire mi se omen mpenifo aye wadwen se obesi efidikasi a yede be fertilizer wo omen mu a chese enya asem ketwa na eguso dendenden ira Dr. Usu Afriya Koto our agric minister Nfoni da Ogoro boys evade birth registry eno so ende omo ba enye ne na omo bekoso a ho sa sanse birth set no se de yaye ho ade no beko ne yaye gu wo ye se ye twen se nipa ba ko pe ne sign birth set Ghana nyina birth set yeah and na me sibi buza se birth set mere bi me de yirai me ko ye fe na me sa ko fill forms enti ye ni bibia wo ho no se nka passport yi okọ na afili wi ayetumi boni ehu se obaye do ta wom dada ni asa print ama onya afi na wo se kwetena ho no mo am ye ko baby o mo tene kra mpo kra no te se nje se birth set yira birth set no yira wo kwa asa de wunye bi da kwa ya se so mo tena bre nje se de mu ye but I was fast track birth set ni kwa se ya de bia chin na no bosu me miensa oh come on betwa ho kwan sa birth certificate we ka ko go din bo ya ma ba na mo dada nti ho certificate na de ma ne de amount na afedi nipa a omo sebe o mo nya Ghana for credit me fa ho nya bi nti se ja eno kwa iso ko hu Ogoro boy Oforiata speaks today on borders fuel prices COVID de omo are predicted here ba de wom ne de dodo na yenim na eja yempentem ntutuma mpamerika bia ye twen so pani na de beto ye nko na ene yenkonkofa kase no ho na ye ba de aka no komo pi wo ho onim se afise mbeba agudie mu nsem so blaster ahbo a mo ye ni nyina ye bedi ho komo na no pay na ya hwe mpense mu ye de atoaso